Zonet chung kwate chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u voin khan veng noi Riders cricket club player poimo k.lalremruata chu stroke in athi Cricket Association of Mizoram Board Sai Khalid Memorial Second Division Screening Tournament khel meka voin khan chunpui ILMOV Cricket Club le veng noi Riders Cricket Club te chu in machonin so cricket ground si mui in khel mu nom taka veng noi Riders Cricket Club batsman k.lalremruata chu abet zohi thohain aom thut maya achat thlazui ngal ta nia tarlan ni hin athi chan hi stroke ni in tarlan ani zui bok k.lalremruata Mizoram team tan te po alo fe chuak to ane lalremruata khol hring k.lalremruata kumsang khat zakwa somriat pasari Mars nikwa khan alo pianga tundin munahin Republic veng aizon Mizorama khosamekin cricket azin ko hen betting anga khel thrin wicket keeper ang te point aum thei bok k.lalremruata Mizoram team tan po lawin lan nual to hian first class kan tia hian in kumsang ni somparet sompakwa khan Ranji Trophy alawin lan to wa December ni somni kumsang ni somparet khan lawin lan to bokin T20 in lalama hian kumsang ni somparet sompakwa khan side mustak ali trophy lawin lan to wa February ni somni pahat kumsang ni sompakwa khan atum ni nan alawin lan to bok heti megla hian Cricket Association of Mizoram Board Sai in nelata hi nei chunzom zel ania nimin laming khel munom taka Kadla Rising Cricket Club le Lily Veng Cricket Club te in Matsona Lily Veng Cricket Club in Nenan Changa Third Division Screening Tournament a hian an king pui Kadla Rising Cricket Club hiran za somsari parukin an ne he in khelan Lily Veng Cricket Club hian bet masazokin over somne mi patni out in run za thum pariat an thok chuaka Kadla Rising Cricket Club hian bet vele hian over som panga point panga an out veka run za somthum patni bak thok chuak lovin Lily Veng lam hian har salutuk lo hian hna an chang Lily Veng Cricket Club player Jubi Babu chu man of the match thlan ania wicket thum ala ba ka ranza somthum pali athok chuak in khel danga super 4 a Hunthar Cricket Club le Simui Cricket Club te in machona Hunthar Cricket Club lamin hna changin ranza palin an khingpui Simui hi an hne he in khela hian Hunthar lam hian bet masazokin ranza somnga patni an thok chuaka mi pariat an out si muilam hian bet velen over sompani point pania out vekin ran somli pariat bak an thok chuak lava Hunthar Cricket Club hian har salutuk lo hian hna an chang Hunthar Cricket Club player poimo la roi tluang vuite chu man of the match thlan ania wicket li line run sari chau ape ane Khalid Memorial Second Division Screening Tournament nimina in khel mu nom taka Ramthar Veng Gladiators lamin hna changin Olsam takin Ramhlun Venglai Junior Cricket Club chu ranjani somli pathumin an hne in khel munam takahin 5th round na hian to sa Ramhlun Venglai Junior te chakin bolvom hasak jok an thlanga Ramthar Veng Gladiators in betin over somnga mi pariat outin ranjathum som pakhat an thok chuak Ramhlun Venglai Junior Cricket Club hian bet vele hin over somni pakhata an out veka ran somruk pariat bak thok chuak talovin Ramthar Veng Gladiators tamhin olsam takin ranjani somli pathum hian hna an changta ane he in khelan Ramthar Veng Gladiators player poimo zorem sang chu man of the match thlan ania ani hian wicket nga ala ane ni sang khan Europa football mga inela sang te nei chunzom ania English Premier League lama Manchester United chak zolovin Spanish Super Cup lama Barcelona in olsam takin hna an chang ni zana in khen munam taka hian English Premier League lama Manchester United chuan point khat lo chuakin mol nei tu Burnley nen goal ni ve in pein anin hne tok he in khela hin Manchester United mikhwal team tan season kalme katal boy mai Benjamin Sesko chon goal ni akhunga Burnley tan Jadon Anthony chon goal khat khungin Manchester United defender Aiden Haven chon anlama goal khat atilut pal bok tihian table tharbera Manchester United hi point somthum pahni nen pasari na chukin anin hne tok puita Burnley hi point som pathum nen som pakwa na relegation zone anom zui zel thong in khel danga Chelsea chak zolavin mol nei tu Fulham chon goal ni goal khatin anlo hne Craven Cottage in khel mu nom taka minute somni pahni na Wilson alaka kukorea chu a fola wangin
direct red card mang not so ania hemi nu hian Fulham tan Raul Jimenez on minute somnga pangana ma an hruaina goal khungin minute som sari pahni na Chelsea tan liam dilap chon an siphur asut anin ne tok don nia alan nu minute som riat pakhat na Harry Wilson chon Fulham tan ma an hruaina goal aron pet luta goal dang lubel zuita lovin Fulham lam hian point thum an hnawt chuak ti hian table thar bera avan doi jok Chelsea hi point som thum pakhat nen pariat na an chuka an game khel nu panga chakni mel mulavin an nom ta ane Fulham lam hi point som thum pakhat nen pakuana an chho thung mashroi tu Arsenal team tu Manchester City lero an chak zo lova Mikhol team Brighton nen goal khat ve ve in pein anin ne tok Etihad Stadium ma in khela he minute som thum pariat na City forward Jeremy Doku chan penalty lo chuakin penalty hi Erling Haaland chon gola achan tira City azom no goal za somnga akhung tlin na anita chem bok Brighton team hian nor zui ve zelin minute som rukna karumi toma chon an siphur aron suta City hian nor zui le viewma se goal dang lubel zui talavin point khata anlung oi angai ta ane ti hian table thar bera Manchester City khel somni pakhata point somni pathum nen pahni na zui zelin Arsenal team nen anin thlau chho zela an game khel nu pathuma draw result an nei ta vek bok in khel danga Newcastle United po chakin Mikhol team Leeds United goal thumin an ne he in khela hian anin le thal chho zak zaka Leeds United tan minute som thum pahni na Aaron Sanchon ma an hruaina goal khungin minute som thum parukna Harvey Barnes chon Newcastle tan an siphur asut first half hun top ma hret minute som li pangana Dominic Calvert-Lewin chuan Leeds United tan ma an hruaina goal khung lein second half minute som nga palina Joelinton chon Newcastle tan an siphur asut vele minute som sari pakwana Brennan Aronson chon Leeds tan ma an hruaina goal akhung leya ma se Newcastle United tan penalty trangin minute som ko pakhatna Bruno Guimaraes chuan an siphur aron suta hun pekbel additional time minute som pahni na Harvey Barnes chon ma an hruaina goal khung le tange nge hin Newcastle United hi an hufuala tang chho char ma se point hum hutak an sual chuak ti hian table tharbera Newcastle United hi point som thum pahni nen parukna anin suan chawa an game khel nung pathuma an chakta vek ane Leeds United hi point som ni pahni ne som parukna anom thung heng ho ba ka hin Brentford lampo chakin Mikhol team Sunderland chu sithum fain an ne Brentford team tan tun hnai loka hat-trick siam to ikor Diego chon goal ni khungin Yahor Yarmalak chon goal khat akhung boka Brentford lam hian point thum hlutak an lo chuak ti hian table tharbera Brentford hian an che that chun zomin point som thum pathum nen pangana anin suan chawa Sunderland lam ero point som thum nen somna an chuk thung English Premier League kin la he zanina nei chun zom anile do na zan laipel dar khat le chan veya teibula ma shoi tu Arsenal chuan teibula palina Liverpool an lo mi khwal do na he game a hian Arsenal team an chak chuan an hnuaiom City an point ratin an fal thei do na Liverpool team lampo an chak chuan Champions League khel an tumna konga malam an pan ve zel bokang heti megla Spanish Super Cup po semi-final ni zana tongkhan khel tran ania ni zana in khel munom tak King Abdullah Sports City Jeddah Stadium in khel munom taka Barcelona lamin olsam takat ne na changin Athletic Club Bilbao chu singa fain an neya final an lut he in khela hian Barcelona tan minute somni pahni na Ferran Torres on ma an hruaina goal khungin Fermin Lopez le Ronnie Bargi ten goal an ron khung vele hemi nu hian Rafinha chon minute som thum pariat na le minute som nga pahni na te an goal a bel leya singa fai ngota ne na changin Harsalo tuklo hian final anin pet kai ta ane inela te zanin zan laipel dar som pahni le chan ve nei chun zom ni do nen semi final game thong zoka Madrid derby kan mudo na Real Madrid le Atletico Madrid te anin machonang Italian Serie A lama poni zana in khel munom taka mashroi tu Inter Milan chon point thum lo chuakin mol nei tu Parma chu sini fain an ne in khel munom taka Inter Milan tan minute somni pahni na Federico Di Marco chon ma an hruaina goal akhunga additional time minute som ko pariat na Marcus Thuram chon an goal ni na akhung le
har salut tuklo hian Inter Milan hian point thum lo chuakin table thar bera po point somni pahni nen achung bera anom chun zom zela an hne tak parma hi point som pariat nen som pangana anom thung inkhel danga champion line Napoli chak zo lovin Mikhol team Verona nen goal ni ve in pein anin hne tok he inkhel in first half Hellas Verona team tan Martin Ferriele give Orban 10 goal an khunga Sydney 5 ma in first half an train second half minutes somnga palina Napoli tan season liamta best player Scott McTominay chon an sipur ronsu trenin hun top ma shet minutes somriat pahni na Giovanni Di Lorenzo chon an sipur aron su zawa hun tha in siam le nol ma se goal dang lu bel zui talavin point khata an lung oi angai ta ane tihian table tharbera Napoli hi point somthum pariat nen pathum na om zui zelin anin hne tok puitak Verona lam hi point som pathum nen table la som pakuana relegation zone anom thung NBA season kalmekin nalate chu tukin khan nei chun zom ania game engamozat khel ane NBA season kalmekin nalate chu tukin khan nei chun zom ni yen game engamozat khel ania tukina in khel munum takin khel masabera Pistons lamin ne na changin anking pe Chicago Bulls zapariat somko pathumin an ne he in khelain Pistons team he quarter masa ber an la quarter ni na le quarter thumna te Bulls lamin ron la ve le hin quarter to bera Pistons lam he somthum pani som parukin ne na an changa quarter to bera Bulls le thalin har salutuk lo hian ne na an chang Pistons in ne na chan thei nan Stewart chong khel traberin point somthum pakhat athok chuak ani in khel danga Philadelphia chan Wizards za somthum pakhat za somin an neya Raptors in Hornets somko pasari somko parukat ne ve bokin Nuggets in Celtics za sompali za somin an neya Knicks in Clippers za somni pathum za som pakhatat ne ve bokin Atlanta Hawks chuan Pelicans za som pasari zain an neya Magic in Nets za pali za pathum ne ve bokin Thunder in Jazz za somni pakwa za somni pangain an neya Suns in Grizzlies za som pasari somko pariata nehin Spurs lam chon Lakers za pasari somko pakhatin an neya Trailblazers in Rockets za pathum za pahnet ne ve bokin in khel nga event lo taka Golden State Warriors an chaka Bucks tu za somni za som pathumin an ne he in khelen quarter masabera team pani 10 points somthum pakhat ve thok chuakin quarter ni na le quarter thum na te Golden State Warriors in somthum pathum somni pahni somthum pali somni pakoin an la quarter to ber hi Bucks nam he somthum pahat somni panin ron lave ma se quarter ni na le quarter thumna an che that Golden State Warriors lam hian an mangtang kai ta ane Warriors team in nenan chan theina Stephen Curry chong khel thale berin point somthum pakhat athok chuaka di Anthony Melton chon point somni pani thok chu bokin nenan chan theinan an tho hlok le NBA season kalmekin nelate naktu zingdar nga le chan ve nei chun zom ani don na game li khel aniang khati zong khain Infiamna Chanchin Thar kan puan thei chu ni